Gaphaide friendsong sengtirpra Public Service Commission ni bisingtei sini combined competitive exam ni kaisa notification nong khojak tongo friendsong omong hingke 2022 ni 14 number advertisement nong o jagao seng CDPO group B seng thanayo CDPO ICD supervisor tai পঞ্চায়েত executive aboni exam to sini October November ar pore seng tabo omong hangke taisa ketal khlai borok ta kaisa vacancy mane alada ketal nongkhor mane omong kai o jaga sini CDPO ni a jaga ke duita tongmone o jaga ke total 21 ta hingke nor o jaga unreserved ni bagai 11 ta ST ni bagai 7 ta SC ni bagai 3 ta nor o jaga apply khaina hangke ta afron haino sadharon graduate ngene nor jaga apply khamna nor college complete ngene no ba degree complete je kono hangke nor apply khamna তারপরে সুপারভাইজার ICDS ombo same to same no essential qualification graduate from any recognized university o jaga bor vacancy o jaga hanke 119 ta unreserved 60 ta SC ni bagai 21 ta ST ni bagai 38 ta vacancy nongkor ka o jaga ni beton ni level o jaga o jaktongo nge norok details pabe na bagai nor o notification no download khlai bunai mano gitai badbaki tamo e srogusuk nangnai abrok an kisa sanai no shortke o jaga friendsong tabo katal system tik leke bori rong ni bagai bo 33% reserve khlai tabo friendsong sinoro supervisor ICDS ni bagai 18 থেকে 40 ongai SC ST ni bagai 5 year realization man angke 45 jorati rimanai noro 18 sim 45 jorati rimanai ar pore CDPO ni bagai bo same to same no inke oro alada government mane kornani hinai boro kaisa katal tik khlai mane relaxation muka 2 year hangke norok SC ST awer norok 47 years of manai unreserved candidate of hangke norok 42 jorate norok apply claim manai ni friends ong sinoro norok apply khaipuru norok exam susma center susma khane Agortala Ambassa Dharmonogor Kailasahar Udaipur Bilunia soida jago norok exam center choose khaidi first preference second preference clainai scheme of examination friends ong or tinta type exam rok successive makhaine puila preliminary exam ar pore main exam conventional type main exam hangke ar pore personality test puila preliminary o hangke norok MCQ type question maranai main exam hangke writing signature ar pore personality test or syllabus sungthanayo je sini tabuk je final exam ni sini ICDS supervisor পঞ্চায়েত executive aboni haino same to same jotto exam pattern dok friends ong sung o jaga apply khaina ko TPSC ni website ti sung apply ma khainai omoni apply khaina din onek tongko sini 2023 ni 15 তারিখ জানুয়ারি ni simi 17 তারিখ ফেব্রুয়ারি jora chole nai obongkha onek din age abon bagai no ang o video no mane riya hne tormani tofano notification jehetu nongkor kaba norong fungna bagai rekha short pabe inkoro tekisa norong ni recruitment fees nangnai oro norok jara CDPO ni bagai na hingke unreserved rongke 350 টাকা SC ST BPL card holder ke 250 টাকা khlai norok marne ar pore norok supervisor ni bagai hingke unreserved rok 200 টাকা SC ST aba herong ke BPL card holder ke 150 টাকা khlai marne o jago GST charge robo namne nobos notification nai download khlai bo nai mano hangke sung obnoti nei onek ulo website go joton update mangke sung tebo process na lene friends ong asono te chitran no hanya hai hambai